Rwari maabitha ba michetho kuma thirikari nene ibawatanirite na rwangi rwa michetho kaunti-ini ya Meru arabonekete okinya kieni-ini kia uru gicigo-ini gia Tigania West bokenda kunenkanira murandi yua wakirithia bwa kieni kiki mukandarathi kulingana na maabitha ba kieni kiki kethira gikinyanile kandeni ya mieri 6 na mung'ana ywa milioni 53 ya buratu kwathirwe mwandiki wetu wa Ndeto John Biga. Muthenya wa mthero ngura sport Kenya bawatanirite na thirikari kaunti Meru kurukira minister wa manto michetho thirikari ya kaunti Meru no Elias Murega ibaumbite kwigwa bagikinya kieni kia uru ntere cha Tigania West kenda kunenkanira kieni ki contractor kiomba kwigwa gigiakwa na ara kuringanira na ngura sport Kenya bakuga gatika mieri 6 kieni kio kaigwa ikurikia na ara kiathuriritwo chiringi milioni 53 cha kuomba kwigwa gikithondekwa. Tumekuja hapa ku hand over hii stadium, Uhuru Stadium. Works are going to start as soon as today. We're going to give the contractor 2 weeks for mobilization. We have a very able contractor who can do this work. The duration for this project is 6 months. The contract sum is around 53 million. Rutere rwake minista wa michetho thirikari ya kaunti Meru no Elias Murega akiari augite kieni kigatethire bunene gukiria biego mwanya bia mbembe aga kaunti Meru na gakinya kuthina mbere na kunyia thinera jithirite ryo ya bieni biega kiri kaunti ino ya Meru. Kieni gikethro kina at least 3000 capacity ya bara tuita spectators. Tuithara twina changamoto both kiri manto za GF KF nontito star rigs yaza kiri nyatha ira turethara twina governors cup ukethro kwina challenges mwanya lakini thaiji timu hizi chionde kethro china gikeno ara tukethro apart from Kenoru Stadium ira ithero among bieni biria biega tumba kwethro twitumiraza na ndenya areas Tigania na michetho yetu ikomba kwethro igiukira ni tagari riumbite kwigwa rikithucho na nkero inene no bici ya mubunge wa gicigo bunge Tigania West no Daktari John Mutunga ukurukira Ezron Mageria urano murungamiri wa CDF gicigo bunge kia Tigania West. Stadium yetu tutwira kwarire miaka mingi. Stadium ithirite challenge bonene na ruari yara tutwira tweterete thisi yokinyanila nkome again kigithirite kina kikwazo kiri antu betu muno kithirite kibachumbura sana ndakachi yetu na ari betu bara wendete sports na iba baingi muno ndeneti yani batumbite kwithira bakiona antu aya akumba kubuthiria mazoezi yao both kimantu ya michetho ya mibira na inyandwiro baba ingi batitikia bwa bathona ki stories irareo lakini rwari tukumba kona ntubu ikinyanela na ngai embere kuringana abo twerwa ndene meri 6 ikuya kieni kikethira kiakina njira enja kabisa kina facilities ira chiondi kwendeka nikenda tumba utambia mantu ya sports constituency yetu Tigania West na inya Meru County. Ara kinya MC wa wondi no akianja ino eke naibae ataumbite kwigwa akithangia na chiake. Tukwithira twina kiriro tukwithira tukiuragia atia ni kenja ikiri inanya kwithira kwina stadium imwe na ene stadium headquarter ya Tigania West itethira ya iletu imuntungi so eko ongera mheshimiwa governor Mutuma Ntoithingia eko ongera mheshimiwa Daktari Mutunga nonto ana betu youth yetu ikona anto chedra na mbira contractors hizi kama wale wanaongoza vijana hapa tutamsupport onto bila tukwende kieni chetu kibwa twamusupport njira chionde na tasupport ofisi ya mheshimiwa na ofisi ya governor mwankato nonto bukinyanela nonto it for benefit. Hii reporter ndo cha Weru kuma kieni kia uru gicigo bunge Tigania West Mbita wa John Thiga.